Present glagola druge grupe koji se u infinitivu završavaju na IR, type finir. Présent des verbes du deuxième groupe en IR, type finir. Građenje. Formation. Za dobijanje prezenta kod ove grupe glagola potrebna nam je osnova, le radical, i nastavci za prezent za ovu grupu glagola, les terminaisons. Osnovu dobijamo tako što od infinitiva odbijemo nastavak IR i na tako dobijenu osnovu dodajemo nastavke za prezent za ovu grupu glagola. Tako recimo glagol finir, što znači završiti, predstavlja infinitiv, odnosno ime glagola. Od ovog oblika infinitiva odbijemo IR i dobijemo osnovu za prezent, le radical, koja glasi fin. Nastavci za prezent za ovu grupu glagola su jednina singulier, prvo lice jednine IS, drugo lice jednine IS, treće lice jednine IT, množina pluriel, prvo lice množine ISS ONS, drugo lice množine ISS EZ i treće lice množine ISS ENT. I sada, kada to spojimo i primenimo pravilo, prezent glagola finir glasi ovako. Jednina singulier, je finis, tu finis, il finit, elle finit. Množina pluriel, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. A kao glagol finir, prezent grade i sljedeći glagoli: choisir, birati, réfléchir, razmišljati, réussir, uspeti, grandir, rasti, garantir, garantovati, potvrditi i mnogi drugi glagoli. Merci de votre attention.